Ngiyakhetha uNyazi wezulu. Siyabonga baba uMshumayeli, sibonga ithuba lokuba siguqe kanje phambi kaShembe. Ngiyacela ke bantwana benkosi bawuShembe angipha amazwi afanele nina. Kungabi inkonzo nje eqhamuka kimi. Kodwa kube inkonzo enifanele uShembe njengoba esimemile wasimemela kulomzi wakho ingcwele. Kube ukuthi lamazwi siphathisile wona njengoba dibeka lensizwa yakwamkhathini. Bantwana benkosi siseyinsukwini senkosi yesine inkosi uThixo lenkosazana. Lenkosi eyabonwa yithi, lenkosi esigijime phambi kwayo isipha ngisho amaswiti ngisho ama-orange la emzini waseGibisini. Bantwana benkosi lenkosi yesine okwathi ngolunye usuku ezweni lasenyakatho yathi mayifika inkosi uThixo lenkosazane wasegijima umakoti wenansi wehlaza wasegijime enkosini uThixo. Nkosi baba sengineminyaka emihlanu lokungagana Shembe umntwana kunaye. Yayisithi inkosi awunabo abantwana. Uthi baba anginabo abantwana. Uthi mntanami abantwana bakho babanje umama wakho. Uthi abantwana bakho bamama wakho. Uthi kanjani baba? Uthi umkhokheli nje uyongikhuluma baba ulapha edokodweni ithi mntanami angumlande la ngakhona. Angazi ke benjani abantwana abazala bagcotha bebethanda ukuhlubuka ni. Abanye bebethi mina ngizalwa uMshumayeli, abanye ngizalwa uMkhokheli. Ayikho into ezongitshela ngona umthetho mhlala nawe endlini. Nguhlula khona endlini ngeke ungitshele lutho. Abanye bona bebuka nje abanye ebandleni uyacabanga ukuthi ibandle lakubo. Yaba abantwana benkosi lenkosazana ithi uba uMkhokheli ungale edokodweni yathi inkosi uthi ngihamba umlande. Esebuya naye baba nangu umkhokheli isho inkosikazi imbethe inansi yakhe ehlaza uthi nangu mama uyazi isimhlanu iminyaka ngagana kodwa lutho umntwana lutho uThixo mkhokheli ziphi ingane zale nkosikazi. Uthi umkhokheli baba umntanami lona baba sizocela bona ngishilo ngathi akeze ezonikela. Uthi ngibuza kuwe ziphi ingane zale ngane. Uthi mkhokheli baba kangizazi. Uthi ayokwazi ungazazi mkhokheli uyakhumbula ukuthi wena ubulala udlile ngenxa lengane athi lengane ubuthuma yona kusasiwe noshekasi wena uvula oshekasi udle ubuthi lengane nje ukuthi ayihambe iyodayisa umzimba ubuthi ngaphandle kuya nani ngoba lengane ibithi masithola umntwana ibuye wena uyihlambulule uyibuyise phansi kwamakosazana. Uthi nemzukwana lengane yakho uthi yafika khulelo yokuqala yakhulelo yesibili kwaba wesithathu uthi zonke lezi ngane wawuyikhipha andiwena wawuthi mayikhipha usuyitholile into wawuyisebenzisa wawuthi ihambe iyokulahla lapha emgodini wetholethe edala. Ningambozi kanjalo amakhosazana ngathi niyasikhohlisa ngibozela ikhophi kuze lishiwo kuthiwa ikhona iy'ntombi noma nifike iy'nsizwa ngokuthi uyafika kanti iy'ntombi zabantu nezey'gcwele lapha. Akusiyo amakhosazana kusasa lawo azohamba eyogana avuse umzi wona ngamakhosazane kusasa azobuya ebesebadala seganile kuthiwa abakhokheli alelibandla ngoba yasho njalo inkosi kaManazetha yathi umkhokheli elibandla uphume intombini intombi eyahamba intanda. Kodwa kubi-ke kusasa usungotshisa umkhokheli kodwa une-history embi inkosazane ukuthi uyintombi yalelibandla wawungayiphethe kahle uyaziwa emkhoboze uyaziwa eJehovah. Kodwa ubuzomboza la ngoba kuthiwa uhlakazwa ibandla makukhuluma umthetho walelisonto kuthiwa ukuthi uzazi ukuhlakazela ibandla seniqoqe kangaka. Makukhuluma ngomthetho abantu abafuni bonke bakuzonda bonke ukuthi ufike ekhaya baqala xoxwe kuthiwa ukwakhona ukukhuluma kanje kuzokhuluma ngemthetho eyale imithetho ekhulunywayo. Ngoba bonke abantu abefona kaShembe hayi akunjalo hambe ekhaya emphefumulo uyofika uzwe ukuthi kuthiwani lapha. Nikhona abantwana benkosi. Ngiyacela uShembe angenze bemfishane kakhulu.
Yabe sithi inkosi uThixo wena mkhokheli kumele uhlawule lapha ePhameni ukuthi wena ungcolise inansuka yeintombi unengane yakho ikhulelisa labantwana iwena ubakhipha ubalahle ukuthi ayibuyele uthi lo mkhonyana wayo uphi uthi umkhonyana ukhona ithi hayi ngoba njalo ithi lenkosikazi ibisisalele isikhathi esincane ukudlula emhlabeni afika ngala uthi mkhokheli hambe emfuleni ufike ukumhlanga ebese ubuye nayo la wahamba umkhokheli wafuka ukumhlango wabuye la inkosi uThixo yafika ubaba ngezandla inkosi uThixo yaphatha ngehla yaphatha phezulu yaphatha ngehla yaphatha ngezansi yasithi thatha lo mhlanga hambe ezansi lo ngoqala lo ngwesibili lo ngwesithathu ithi mntana yilathi leli lokuyonyula lezingane ezaphosele emgodini lo unazo izingane zakhe ezintathu ithi thina bashembe ithi nomndeni aganela kuwo ithi ingane benazo bezintathu yizo lezayilahla emgodini ithi akasayithole ezinye ithi kodwa thina bashembe uma lezayingane zivumile ukuphuma emgodini siyomupha simuphi ingane lezi abafana khuluma ngenkosi esine ebonwe yithi yahamba le nkosikazi emkhokheli hamba ikhala yayinikeza ihlabelelo yathi malifike emgodini yafike yabeka umhlango yayisikhuluma okushiwo inkosi uThixo ithi le nkosikazi ngeze isisindo somuntu ebambelela ithi kodwa ngangiziphunga ithi wanyuma la muntu ngomhlango ithi ngubeke phansi uthi ngibeke esitephini uthi ngiphinde ngibeke futhi abenkosi unesona umzali othi ingane yakhe ayazi ukuthi ihamba indlela engcolile athi ayibuyi izomboza iliphi ithembo sinikeza lona ingane yakho fanele inkosazana uthi uyifake ibhuluku inkosazana enjani ifake ibhuluku Uma ibhuluku yaziwa kuthiwa hayi lokulala nina nazi phela nisuka le kude nolwandle la kuye emakhaza le kuyashisa ngakini akalale ngebhuluku sasa lo muntu onkosazi kanjani ngothi ngihambile emsebenzini asagqoma ibhuluku amayishuthe ngawo ngoba yonke ijwayele asevele thanda lapha nakwa TikTok efaka ibhuluku lendoda khuluma na amakhosazana sengathi ngayiphatha kahle intombazane libala ngoba imizi yobaba ilelekini noma ameni ngaba isipende ngawuthola kodwa imizi yobaba ilelekini ngoba ushelile ushembe wathi asaphumi lapha siyogana ngaphandle wathi nazi intombi okuyifalethe selivuthiwe elungele thina hayi omunye ifalethe umliyana kodwa masisi la insizwa uphume hambe uyofuna intombi lathi ushembe khona uqedile emhlabeni labuza uthi ngenkosazane emzini wasehleni lathi umuntu oyinazaretha inhlasuthi ngenkosazane nentethelo eyohamba inengculaza wathi uyofika ingitshele kwenza ukuthi uyithathe ingculaza Bashafshani lathi ngofela umbuze unengculazana uyithathephi sefikile nabezoqashisa ingculaza bephethe izenzo yathi ngifuna ukumbuza unengculaza uyithathephi Waba nkosikazi wayinyula lezingane wayinyula waqeda wabuya nomhlanga lathi uThixo umbeke lapho wayisethi mntanami namhlanje ngibetha amagama wayesenikeza igama lokuqala wanikeza isibili esho ngisho ubulili bakhe khuluma ngoshe ukuthi wazindaweni ngale kwethu lapha Yona lenkosi yasine inkosi uThixo inkosazana ezweni laseMpumalanga sehlala phansi Kwakuneni insizwa engakholwa lensizwa zimbili lezi insizwa kunentombi yodwa ngapha eMpumalanga zasayibona intombi yayisiyeshela le kanti shela nje le ntombi iyami yevuma ukweshelwa kanti nale elinye isoka layithandana nalo Namakhosazi namhlanje uyashela nje manje umkhathi wesinye isikhathi wona ashela inhlasuthi Nkosikazi oyiphaphalazi nje ungabambeki Nkosikazi onjani lo Namhlanje lawo makhosikazi laziphaphalazi ahambile emzini ashila amadoda kodwa uzoyifica umkhokheli imile emgidini ithi laphumela zalashona ikhokhele ubani ngoba yawushiya umande walaso khona Ikhatha ubani le nkosikazi emgidini kodwa yalahla indoda yabuya yenza lesikhawini ihlala emkhukhwini kodwa la isabathela ikhokhela uwe kodwa indoda yayilahla Lo ngathi neso anizwa lutho Khokhela kanjani umuntu olahla indoda uyamthini kuye Hayi
esikhawini bonke amakhosikazi namhlanje alahla amadoda thambe ohlala esikhawini ikhona igroup yakho uzayithola khona Choma ukhosikazi akhokhele uwe emkhokheli hamba ukhokhela ukhokhela amakhosikazi alahla amadoda uwabona ngalo amakhosikazi uthi ngo14 aDavid afuna lide alethe izinto ezidakhayisa amakhanda wena ucabanga ukuthi ukhosikazi wakho ubamba umthetho 14 lutho uzobrand umkhokheli uzangakhulu umthetho lethi izipho cha wena ma wethu wena ma ajabule umkhokheli bamphayiphe ukuze umthetho angakhuluma uthi yakhuluma nenkosikazi yakhe ekhaya bona ibuke behleli phandle izikhombiso abanye bazothi asaba amankosikazi abo bona thule ayasaba ayashawa Mumbu nkosikazi ongayazisa indoda yakhe mayisefika esodeni esanciciza abanye madoda aqala ubhuqelo mayisela ethempelini mayisekhaya yazi indoda ikhonjwa lapha ukuqala ngoba ebona abanye abantu aqala yebo baba kaSibanibani lapho umbiza ngoThemba wethemba wena mayisela wena wathi utheka ukuthi unkosikazi uyahlonipha uthobekile lutho mumbi lo nkosikazi onjalo nikhona abantwana benkulu kulungile ithi ndoda kulungile ubuyohlala ekumbini uyibona indoda izingabuye ekhaya ibaleke ihamba iyohlala lapho kofika oveza unyawo wathi uyedwa ibalekela wena ithi ngena amashifti ayingeni amashifti ibalekela wena sigona ehlelekile ngoba ufika inkupha la unokuhlala nomfazi wenkani endlini ehlala unkosikazi omubi onenkani onolaka kulungile umhlala ehlathini le unokuhlala nomfazi onenkani othethayo thatha uqalembe yogenca inkulu lapha ehlathini Jamthethisa ubhizi ukubana no TikTok umfika unkosikazi osenaza sevele ngesimongwe esikhulu phakathi lapha na TikTok sabe semakhadi group ngantshela yezwana sisekholweni sitshelana kamnandi noma ngingawuthola kodwa imbi inkosi yasenjalo uzofuna sibheke July ashaya amabhayi abizayo alunemali yonke wena nkosikazi ohleli kahle obamba umthetho ogane kahle emzini wakho ubone amakhosikazi enamali uthatha imali unamadoda awu17 wena unendoda yonke sebenza umsebenzi wodwa wena ikhathazana leyo siyasigebengu asimbiza ngenkosikazi yaseNazaretha mayiqhamuka ukudlula abafana bamphaphisela ithupha athi hayi olova bami kusho unkosikazi wakho kuthiwa ishandesi yakho kusho umkakho kuthiwa ishandesi yakho thwale impahla kusho umkakho thwale impahla usubonakala ekuseni esefaka inhloko esezala ethempelini efakile athwala impahla ishadile kusho umkakho njalo suku la usophethe asophethe nibiza ngalo asophethe egijima namadoda la sasobuye sokugqisha komama angcolisa umama ufuna njalo ngoba umhlubuki ake ngixoxele senhlala nje phansi enye indoda yakana nje kahle yakana makoti yakwenza konke yakana kahle wamusha umshado wayo sasikhona yakana kwakuhle wadlula umshado wensizwe waseqala makoti yabona makoti ohluphayo umbone bena bangena abo17 bese yabona isigangi lesi bona isigebengu lesi bona ukuthi uThokosi lo hayi ngisho ngaxasi wakuxaso nje amadoda ushunana nokhosikazi wethu uqhawe yini siyavunela kodwa uboni ngoba uthe yakana lensizwa ithema isigani labantu abakosi yakana kahle wamuhle umshado wabatshazwa namhlanje amakhosikazi aseNazaretha namhlanje kuvelaphi lokho idivorce igcwele lonke ibandla lesiyashaya kudivorce namhlanje nakusasa nanini yadivorce divorce ndegcwele nje sonke namhlanje sakwazoba iqhilo kuthiwa hayi wahamba loyo ndodeni wayogana kuyindawo unkosikazi enjalo uthi ugane kuyindawo kodwa wayegane kuyindawo azobuye zosonke kodwa wayiganule ngomembili wayiganule umthetho namhlanje uyabuye uzogana ngomkhanazi uthulekale umshumela ifundi incwadi impela ethempelini yankosikazi umuntu uthi uzogana isibili libulawe kisonto likaShembe lize liphele libulawa abantu abafike bephethwe zinyawo bafike basinda bahlala bagotshwe sasa abanye nje bengagotshiwe balibulala isonto bekhona bengagotshiwe abaganileyo nyabayala ithi abaganile uShembe yabayala
Iyala. kepha kusimina inkosi Ithi inkosi asithina. ithi umfazi makangamuke Lo sifazane mayimuka indoda eyishiya nala esontweni ngoba umshado wakhe yonke impilo yomuntu osuke seyinazaretha usiba nje umthetho wesonto umehluka umndeni uhlubuka ngisho ushebe ngoba umshado uma uyobonga akayobonga kuwendoda ubonga kushemba uyena mupheyini umshado uma ihlubuka-ke ngithi mina usontelani phokule isonto umuntu ehlubuka ushebe isithi inkosi yamaNazaretha ingeluleka ithi mntanami kube ngangani inkomo kwintombi sihlubukile uthi lalela mntanami uthi kube kuye ngami uthi siphi inkomo mfana umthethwa ngithi baba ngiyilandi uthi kube kuye ngami abe inkomo uyilandanga ngoba bengifuna izibadle bephila nobengaselo ibahle kodwa uyahlubuka usaqala ushiya indoda yakho ngoba momile sibukweni uyibona ukuthi abantu angisami kahle basengangiboni ojo uthi mawusuka ubojo ubuze ungena esithebeni ithi inkosi unyazwezulu uma ungena esithebeni athi usukani ithi uthi ungena nje amakhosikazi esithebeni avela asuka ushiye lo mcimbi angena indlela onyama ungena nephunga ngeke ungizwe ukuthi ngithini kodwa ngitshela uniphela asiqondane ithi ayosiqondane siyavuselelana ukuthanda nokwenza lokho okulungile singayeki singayeki yabona ntathelelo nje kunamadoda awu-4 uwedwa uqala lapho ukuqoma ngawu-4 uwedwa qala lapho nje ungayagani uqala lapho uyothi usuthola indoda eza nenkomo ethi zolobola ushawa into eyodwa une-experience embi yokwazi ufihla amadoda angabonani masesemhlangano esaqhamuka amadoda anethela plastiki usuyabaleka hayi wena sohlangana kuphi ubanikeza iy'teshi ey'ngafani ukuze bengahlangani endaweni eyodwa uqala lapho ntombi ngisho kuwe nkosazana uqala lapho emjolweni wakho hayi sehlangana egibisini baby usho insizwa segoli nesethekwini usho njalo uze kwazi ukuthi intombi yaqoma ibuye ukuthi izongena phakathi kwey'ntombi ezinye iy'ngcolise iphele iy'ntombi uze kwazi ukuthi wasikhamini ngeke uyithole intombi ziyagaranta-ke zakithi suka ke zakithi lezi zezitshele intombi ngeke uyithole kodwa basuke sebathi suka yibosile kanti iziphi intombi ngeke uyithole sizayibale athi mina hayi sengisho uyadlala namkhathini ngikhuluma ukuthi ngamakhosikazi abantu sizayibale zinebhuku ukuthi sengimshayele umasipalibali sengimshayele umasipalibali sendlule komasipalibali indoda kuphi lift wena ungumkhosazi wami ayolifthini ukuyisa ehleni lomuntu ukuyisa ezulwini wena ungumkhosazi wakhe uyasonda lapha ehleni wena uhleli ngumkhosazi wakhe edokotini nikhona abantwana benkosi ukuyala kwethu ithi ukuyala kwethu akuyanga ngokukhohlisa amanyala sinendaba ngishuma lapho uziqhawula abantu bafuna ukuqhawula mshumayeli mayiphuma lapho uzongiqhawula akuthi nje shu akuyanga ngokukhohlisa akuyanga nangamanyala nangobuqili phela abanye abantu bengagcwala amathempeli nje bayashumayela kanti cha hayi ngoba eyoshumayela babona iy'ntombi bayoshela hayi bashela ukuthi baganwe bashelele babulele umsebenzi yahlembe eziningi iningi ingane ingahlile lapha ethempelini ubobuye uhambe nawe uyobona loya msebenzi insizwe zabulala umsebenzi yahlembe yathi eManazaretha yathi inkosi inyanga yezulu sekubanje insizwa ezazona iy'ngane engaphezulu ka-10 yalethwa le nsizwa kwathiwa zingaki iy'ngane usuzonile la emadokodweni ebuhleni esibala le nsizwa zazaba ngaphezulu ka-10 yathi mntanami funa wazi ukuthi wena uma uphule wena iy'ntombi eziyishumi thina boshebe sakhe izaba zokuthi ngosuku wazalile iy'ntombi eziyikhulu ithi mntanami ngeke uqede lo msebenzi esawukhanda thina boshebe kodwa ushebe uyokubamba ethuneni futhi ngiyakuthembisa niyohlangana etheni fanele ukuthi ungawuhlala phansi simelana fanele nensizwa ethi ikhona la sithi saba nayo indlela iney'ngane ey'khala lapha esikotheni iy'fihlile zaziwa ayilobona ithi hayi ngazala ingane engaphandle usho indoda ongayibona indoda ezala ingane engaphandle mubi umama ozonda iy'ngane zendoda mumbi uma kuney'ngane sendoda ey'lapha indoda esaba ukuyilanda bisaba wena ubongaze emndenini ngeke ungene ngeke shembe izulu ngeke ungene zihleli kahle zakho ingane kodwa lezi odwa zakho hayi wayizala ngaphandle ngoba indoda mayizala izalela ekhaya
ngisho ingane ukuthi akwazi ukuthi abantu babezalwa isiphi isizathu isidalwa noNkulunkulu babehlanganishe bedala umuntu baba nesizathu kuyezalwa ingane ithathu ingane iyozala lapha ehlathini ngenhloso yokuyifihla kodwa wena usuke ungazi bese ucabanga ukuthi njengoba ugane ngathi ohlaza zonke lezi ngane ezalwe uwe ezala ekhaya le ezalwe ehlathini asela ekhaya kanti wena zonke lezi zakho zohluka uthola sisezife kodwa leya iyona ukuthi sakufela umuzi ebesisuka lapha ithi umuzi wakithi lena basethi naba khona hayi noma ngalethi inkomo embili nithenga lezi ngane ibuye ngakini ivusa igama lakho mumbi unkosikazi onjalo olahla ingane zendoda kwelinye ithempeli sathi mashumayela kanje esifoni nenye insizwa yakumkhonasa fanele komthetho ukuphi ngithi baba ngisendleleni ubani ekhuluma la ukuthi usifanibani lalela lemfana ngimzwile nikhuluma ethempelini nikhuluma ngalento uthi ngiphethwe yona iminyaka nginey'ngane ey'ndala ey'ngaka unkosikazi uyazazi kodwa bengaze sikhulume ithi nekusasa mntanami sizohlangana ney'ngane zami kula maviki azayo ngifuna siyolobola leya ntombi engayithatha umntombi bayo ngasho nje mama kanjalo ngamtshela umyeni wakho uthi mfuma anibusho unyazi isho la ebuza lathi hlasuthi thathani nentethelelo nga2 natsho le ntethelelo laba ngemuva itethelelo ubani la ithempelo songalekelela ushembe ubani la ithempelo walekelela ushembe nje yini bo mama wathi myeni wami awumzwanga nto bekhuluma athi thathani nentethelelo nga2 ala-ke zadla imhlathi inkozimana zakithi bona baba vele bebheke phansi usabungaka uyazi ekhazi yakhala buhleka nje bekhuluma lengane buhlekane nje buthini nje bekwenza njani kuwe yajabule ngangani ikhuluma kanje ngibonile khona intethelelo suyibonile ngibuza ukuthi nake namlekelela ushembe wathi myeni wami awubuke entetheleleni thatha nangu noyibambana kodwa nawe entethelelo baze bekusabe nje ngoba azi imikhuba yakho sisi liphuma lishona isikhalo sonke ungathi uhamba imarathon singabula ngenyawo yeshona ejayimane ejayitu emkhobozi yoshona ngale kofakazi ehlathini ton khona mfakazi angamfakazi yehlenyuka intethelelo kodwa ngathi intethelelo mayisihambe ishinta ngesistephu ukuze ungayiboni ukuthi intethelelo yoshinta amadoda hayi ngiyocinga umendo wawocinga bwazi nona ngomendo ngoba umendo letha izalazi soyilethele wena umendo abanye bahluka amakhaya bahlale nje emqashweni basafuna ukubuyela emakhaya ngoba bahleli namadoda bakipitile bafuna ukubuyela emakhaya sezwazana ingane zawu5 zihleli la emkhukhwini sabuyibuyisele ekhaya likhona abantwana benkosi sisendabeni kaShembe sengathi uNkulunkulu angasiza sengathi inkosi yaManazarete ingasiza ake ngiqedele indaba lensizwa bese ngihlala phansi yaba abantwana benkosi lensizwa isiganwe kahle yenza konke wadlula umshado sahamba insuku lasekubuya leliyasoka eyayihlangane nalo kanti lisoka phela sasingakathongani ngicela sabe sihlangane endaweni ethile base behlangana yabamba lensizwa ukuthi hawu unkosikazi wami khona umntwana amaswidi apha emsamo yayisinkosikazi yavele yabaleka lenkosikazi yagcwala umhlaba wonke yezwakala ukuthi ingapha wathi ibanje homenboti wathi ingapha tshela ibanje umntwa wathi ingapha kohluhluwe wathi isewuPitritifu wathi iseThekwini kanti ukufa kuyeza nkosikazi onjalo ongcolile umubi indoda yakhe ingasidlula emhlabeni ungabuyanga kuyo uyothi myeni wami ngona inkosikazi safika kuwesithethu uvukana wakusekuseni sibizwe insizwa kaMthethwa ithi mthetho gijimani kunonkosikazi wakwaSibani ngeke ngisho isibongo wonke wangaphezansi ithi gijimani sathi masifika khona sifika inkosikazi ilele phansi inkosikazi ilele nenhloko yayo ilele phansi ithi lenkosikazi ngathi mangifika nje eKhenani ngisemgidini sesivunule nolayini wakithi ithi lokhu ngawa lokho angiphindanga suma ithi kwaphuma nje la emgogolweni angikwazi isho ukuhamba Nkosikazi kwenze njani na? Safika sasithandaza abantu bonke. Sathi Shembe, sibize umnyazi wezulu. Sathi Shembe, mase ifikile futhi ngeShembe manje into kahle Nkosi yamakhosi.
Shambe saphuma sasihamba sathi masesihambile ngakusasa iyafona insizwa kaMthethwa ifona ekuseni Mthethwa ngithi yini namfowethu izolo sabe kahle ngoba sabe sekumnyama sesesuku ithi hayi cha umkhulu wakendebele umusi ade sithanda sakuyizolo ngithi yini uthi ngibizwa umama wakhona uthi ngimfica usengenyawo ngithi yini uthi uphelile imvubu uthe esukelela kwafika unyaza ngene endlini lavala umnyango lambulala ngemvubu lampetha nya Lithi ngani mntanami sengifikile phambi kwakho uhlula ukuvuma isono sakho ukamba manga uzokhomba bathakathi uthi wena awubatsheli ngane uthi futhi ngiyaphuma ngihamba manje kodwa mongababizi batshela iqiniso uthi ngizobuya nemvumo ngiphinde sabuya ke sathi fufa wena sakhona izinto senazatha sahlala bathi wayesezicela umlandisa thina sijabule ukuthi useyahamba lo nkosikazi uthi le nkosikazi ngizovuma isono bantu abami kodwa ngazi ngizovuma kanjani ithi umyeni wami njengoba limbone khona ithi angifuna umemeza uyayigcekeni uzosenyiswe ithi bantu abami mina la ekhaya kwathi ngizogana ithi ngathi mangisengiganile ngase ngibona indodana kaMfowabo ngase ngithakana nayo uthi ngibona njalo mangizoyemhlanganweni bengidlula kuyo esikhawini siqala senze umngcolo wethu bese ngemhlanganweni mangizoyakujulayi ngiqala esikhawini uthi mangizoya kuphi bengiqala ngidlule kuye uthi kuShembe angivumi isono uthi bantu abami ngibizelele umyeni wami kodwa ngiyamazi unenhliziyo embi uyongibulala niyongivikela sithi khululeka mama insizwa uhala kashe ngaphela sathi mama siyonqaba ngeke sivume nawe Sabe somlando baba ngeke musho isibongo sakhe sasingene soyilanda lensizwa and yezwa nomzane baba wesokhaya indaba ingawe endlini besicela ubaba eze baba sicela nje wehlisa umoya phansi sincengela wena njalo Kuma nkosikazi yaba nenhlahle yaboshwe emhlabeni abanye bazoboshwa ngezinto ezaleyo zayo Sasikhuluma le nkosikazi baba nangu mama uyayilahla wonile lendoda yasukuma yadonsa umkhonto phezulu sayibambitsi asukuma madoda sayibamba sayithela phansi sayiphuca umkhonto sathi baba ngeke phambi kwethu ngeke yakhala lensizwa yaphuma ihembezi endoda nendala elobolile yakhipha inkomo yazila yonke into yayingasiyenze ilobola wena kodwa wena usubona abanye amadoda phezulu endete khona Kunzima ngabulabona ukhipha inkomo enzima esikhulu kakhulu kama umfana ezoxhaphaza umuzwa wendoda avula isibaya ajombe yophuma yashona ngale Insizwa seNazaretha ngikwenzelana ungqolo omkhala angisho mina ngisho insizwa seNazaretha Uthatha kanjani inkosha zomuntu ufuna nguye uzumbhalele WhatsApp sehlangana thempelini mama usana wena futhi nami sezala wena njengoba unentshayisa usuphuma impandle nje usana wena Usathaneke uhlasela lesontweni bunkosa zomuntu ubona into kuyi Mama baba sakhuluma nabantu baba kodwa abantu bami lento engaka ubingehlele ngingedwa ngabe ngimbulela nkosikazi sathi baba cha akukho sizokwenza njengoba sila ekhaya sithume uShembe thina akukho kunye sikwenzayo baba sicela umthethelelo mama wathi ongqona kahamba ekhaya ayofuna umthethelelo abanye abazi njalo omunye ucaba uzobuya nenkomo nembuzi sekuphelile kanti inkosikazi mayonile yaphula umthetho yafohla yazofohlisa amakhehla namaphala esifayini sendoda akwazi ukuthi uma sebuye athi umuntu ngingahawula mayifika ngale wethu nafika boshwe kuthi uselephunga lale yandoda abazi ukuthi umuntu uqala hlawule kubo andube indaba yakhe ikhulunywe emsamo njengoba kubo wakwazi ukuthi wakhishwa uqala hlawule kubo andube abuye asephethe inkomo nembuzi bangamkele kubo uxolo bamcelele ngisho ngoba kubi izazi ezazi imphumelo esihlanza sigeze ebese kumaye buya nenkomo nembuzi eyoma ngaphandle elandela ngemuva ilele yasola monisa uthi uShembe intethelelo yokulanda inkosikazi zomuntu awuyithola uyena uthi uyithola windoda owathatha inkosikazi wayo yathi mayibuya afikeme abase bakhuleka bakhuleka baqale ngendlela abacala ngayo bothi bacale bese bathi nasi isigangi lesesigangi naso siphethe imbuzi yaso nenkomo yaso yokuzofuna uqolo izocela intethelo akakezi ukuthi indoda izomhlawulisa ithi ifuna inkomo ezishumi noma ifuna inkomo usazocela nje inthethelelo
mawamthatha unkosikazi womuntu yazi ukuthi uyifake wena ejele wayifaka uZankosi sihleli nje nawe la ngoba uyibhokekele endlini yakho abazi ukubona amakhosikazi unomama unentombi namakhosikazi ushe usiphile sukile ukuthatha inkomo nje embili noma uyokhohlisa umuzi womuntu uphinde uzame futhi uphinde ukhiphe unalokho ugijimela amakhosikazi abantu ufunani amakhosikazi abantu zikhona intombi nayo intatheli uyabekesena umthetho omningi awusala ukubhentshini yocela wenza yonke uyazi ukutshela umshwathi wenze njani khipha lezo nkomo bayivuma ukhanda uphelele kodwa ubona amakhosikazi abantu mawuthetha nenkosikazi womuntu sizwa ngithi idelete leyo namba usathana lokwenzisa leyo nto amen awuthole amen khuluma ngosathana obulala isonto lama Nazareth ngithe ngiqedele indaba umshoma ngicela uma batala benkosi lensizwa esegijimile nkosikazi wagcola lonke lelizwe kanti ukufa selifikile wasiyashona lo nkosikazi washonela kulo lizwe wabuye sephethwe ngebhokisi wathathwa wayiswa emzini lendoda bayivuka lensizwe seni ibona ngebhokisi nabantu abahlele samweni ithi lendoda kwenze njani ubaba yini bathi yabuka hawu abantu basekhwela wenze njani bona babani bathi nangu siphethe nangu nkosikazi wakho uthi ngangitshela nje ngaye ngathi ngikhulumiseni nathi nomntama ngibonele namhlanje ngibuyisana ubaba wayelalesimo yasuka lensizwe mazona kithi yanquma yaze yofika lesizwe yakuma ifika phambi kwehlala sesizulwini ngikhuluma ngoshaka mina lo olhlanu uNkulunkulu omuhle ethi mayiphuma lapha uJulayi ngonyaka ofile yathi mayiphuma lapha ebuhleni iphuma lelisana ngenhla leleseduze wahlangothi lasesiphowi mayiphuma lapho iphuma ngale moto yayo le brown le bayibiza ngama-Land Cruiser lapho abafundi bayakwazi lokho mayiphuma lapho bathokoze isilapho nje samweni yayisipala la ngenhla uneyiphongo embili ziyalwa kusuka lesi siphongo sizoshaya sisuke lesi yayisivela lewindi ithi maniqhubeka nibe ngemphile ngiphumbile wami safele sathi dlenge lezi imphongo zayeke ukulwa nakhuluma ngoshaya ngohlalo obolwe yithi njengoba khuzwa kuthiwa isinembe zunawungeni nje usidla ngenkani amazinyo sengathi awempongo udlale nesinembe nomlomo omnyama uthi ubheka usikilithi hlukane nesinembe hlezi uthi ubuthele ngathi ucasule kanti hayi ugxisha inhlabathi ngena khokho ngena omkhulu usho usathana uphethe wengabika lelo dimoni wathi ucela ukuthandaziswa amen ngeke utholeke khohlwa uhambe yolala yaba abantu benkosi inkosi unyazi lehla ngapha labuye ngapha layibuka iziphongo lasengena ngaphakathi labuye seliphethe umbila ngesandla ngambuka nesizwe kanje lunqele nje umbila laseliphosela laselithi maniqhubeka nilwa ngengiphinde ngiphumbila zayizidla kubinye impongo zadla umbila yayingena emotweni sasikhuza ingcwele ihambi lasesonweni khuluma mina ngenkosi yehlanu unyazi wezulu uNkulunkulu ophelele uNkulunkulu ongashothi ngalutho ocela kuphe nje ucelile kodwa mongamenzeli uqili momenzeli uqili nawe uzokhombisa uqili nawe uqili lasezulwini yaba ke abantu benkosi lenkosikazi izolo lapha simela la eThayeti kunensizwa yakamkhwanazi lensizwa yakamkhwanazi isinqumo lokushada sisebenza nalapha eMpumalanga isinqumo lokushada uMshumayeli kodwa inkomo yayazi ukuthi emkhoyiso yayinikeza usipali yathi sipali ngibekele inkomo kuyothi bafika usuku lomshado seqale udade wenu sengobe sengilanda mfowethu wayesegcina ngempela usipali sesela amaviki amabili umkhwanazi aganwe funa ngizokhe abantu benkosi amaviki nje amabili wayesesuka umkhwanazi wayesethi ake ngiyobona inkomo usipali mayifika kuyo usipali uphuma ngendlu yangena uphuma usipali ngize kuwe na usipali wayeza usibali uthi usibali cha kodwa ushamase hey ngibe nenkinga lapha kungivenge bangaba nothwali lapha ingane efana zesikoleni waqhamuka umuntu efuna inkomo athatha le nkomo ngamdayisela hawu sibali uyayazi uyazi ngiyakhala iyona inkomo yomkhosi wakhe uthi hayi sibali nama ngazi ngenze njani kodwa sibali sizobona awuhambi ekhaya sizozamathamba engqondo eshesela amaviki amabili
yayisizwe yasezulwini sebuhleni umkhona zozathatha ucingo sifonela sisePhumalanga wemfoko umthetho madoda lithanda sisekuphi phela lapho lensizwe thepelini thanda nini nginenkinga nawo makoti fana ngoba lo niyeza le viki njoba ngigana nje kodwa manje inkomo isenhle umqhisa awushama sebenze njani useyilanda indaba ushamasa hayi shamasa sizomtshela ushebe nawe letha uthandaze sahlala samakhanda sabona ishubile kubi yayisizwe yasezulwini bayisexoxa umkhwanazi uthi ngapha ngale insizwe sindisiwe ekhonza uJesu ngadlalela lo mfowethu ushembe uzongenzela mina inkinga inkanakana yathi lensizwa hayi mfowethu ngabe uthi uJesu uzokwenzela inkanakana sayizonginsuku lasala iviki lalodwa theseseliviki lodwa base behlangana abane wabo bahlangana kwaround kwagogo wasebangisho nje ongenawo njalo naye nje gogo nomushi garage ushile gogo base bahlangana sayibhala insizwa zabo sagcwala isikhulu base bekhuluma base hayi khuleka mfowethu mina ngizokhipha u200 mina ngizokhipha malini mina ngizokhipha malini izohlangana le nkomo ngifuna njalo 3000 impela no 3000 hayi izohlangana le nkomo wasebalethele umkhwanazi wasezwakala endaweni ukuthi kunendoda edayisa inkomo wasethuka bese abafoko kunosibandana odayisa inkomo endaweni ethile kofanele sasivuke siye kuye lo muntu odayisa inkomo uthi uma intele ebusuku umkhwanazi yayisifika nje umusibandana lenkosi uyibona umkhwanazi aguqe phambi kaShembe agugile uonyazini uthi baba nginenkinga luthi unyazi yini lomfana wenze njani waphatheka kanjena uthi baba nginenkinga wenze kanje usibari wenzibeka inkomo kuye wenza u1 no2 no3 ithi baba kwayitheni uthi baba wayithe yangikhule ngiganwe ngimvusele umuzi wakhe ithi ayenze njalo phela uthi baba inkinga inkomo engekho luthi unyazi ungayithenga inkomo mangase ngidayisele nge1000 ngiyakungizwa ukuthi ngithini ngiyakhuluma ngenkinga eyaqasha mina ngisePhumalanga yona isehleni yangiqasha isehleni mina ngisePhumalanga yangiqasha kodwa khuluma ngala Shembe nohlala akhonzwa yithi amen njengoba sinje ugijima nabafana abancane nje sikhuluma ngeke uJesu lula yasabantu amankosi lensizwa ithi wayesethi inkosi ibusise buyisela le 3000 ithi lesizamkhalazi ngapha phama ngimnikeza lo 3000 ngathi baba manje 1000 iyodwa ngingaze ngithenge ngisho intathu kuwe manje 1000 mayivuka sen iyafona lento ziyaxoxa ngilele imhlolo mthetho yini mkhwanazi uthi wenzeke nje uyalanda ebade ngilanda abantu benkosi bavuka ngasaseseni bahamba ngempela uma befika kulo mnumzane utayula ukhanda ngisho imoto uma befika kulo mnumzane okhanda imoto uyena odayisa inkomo uma befika uthi nizothenga inkomo bathi phela uthe bafowethu angisafuna okuningi mana nginikeza nje 1000 ngithatha inkomo ngikhuluma ngoShembe mina khimizi leyo lefika uzoyikhaphaza njengoba uhlelo ukuthi umuntu uqhumubana ngisho kuyiphela amen ebumbu Shembe entweni engekho kuhlanganiswa kulindiwe kuzanywa kodwa wena uhlakaza umuzo onjalo wazi ukuthi umuzo waphela ngegama lakho uyakuphi wena uyakuphi noma bushela nje uzabushela hamba umisana kwintombazane ngoba laba nkosikazi awayifaka inhloko ahamba ashaya inwele nkosikazi wakho nje hamba ngekhanda phela wakhe phela usibona ubona ushukakhala nkosikazi tayi unengozi zakho ashaya unina egqokeza uphela engayithwala inhloko afaka uhopho ongathi isuku yokhasha yohlala lapha ithatha mankanani asashona bona amakhampani ehleni awasuke entabeni abuye ezothatha lezi lapho ngoba bagcwele emakhaya ngoba nkosikazi wethu awafuna uthunga inhloko siyawanikeza imali afuna uthunga thatha imali yamathatha engahle imali yamathatha engaka funa uyogcwala TikTok nkosikazi onjalo ngoba bathi indoda isinda ngomkayo uma indoda ingabhinqile inkosikazi ingabhinqile lo ubhinqo womama ithi umyeni wabalula uma inkosikazi ingathwele ekhanda yafaka inhloko ukuthola kwenkosikazi yabaZulu nje kuyisintu lokho akusinhloko yenkolo kodwa yesintu ukuthi inkosikazi eqanileyo ifaka insoyi nani nesithole ekhanda ukutholeke lokho khohlwa ngeke ashaya inuphi bashaya straight up bashaya straight back nene lezimhlophe umuntu ashaya straight back ufuna ukubuka wena wonke umdala fanele uthathele isindala nezingane ezindala seyikhulile isaqomo lo muntu usule ukuguqa mase kuthi eguqa
Qhuma amathambo umzimba wakho. Hayi safuna indoda ufunani? Wehluleka wena ndoda nuwethu usafuna indoda manje uthatha. Hayi ngisifuna ithemba. Na madoda wathatha. Hayi mina ngifuna ithemba. Yezi yami indoda yiphi le? Umuphi umama wazala ingane wathi mina eyami ingane eyogana intethelele. Asho wena. Kodwa ngifuna ukugana senjini. Unezathu zami ngengane ngesithemba. Engane nje ikhehla. Biza labo baba makhe. Uyabona baba makhe khona mashaka kanjani? Yellow phone. Antathi nje yokathi usuku nemini athi yokathi aclean mahle ngathi amabhunga amancane lokubhizi ubambelele kurasta lapha emkhukwini ungishukela insango wena urasta shuna umendu usufikile inkomo twa nazi inkomo siyathatha yokathi hayi bo ngeke ndilunga ngashiya ubrajo ngamshiya kanjani ubrajo fika la uthisa mnuka insanga nduwe ushukela nensanga endlini ngaphambi uzela esontweni. Kodwa umendu khona ubekiwe awufuni ukugana. Uzobaqina amaqala awufuni ukugana. Uyabaleka. Hayi bantwana benkosi. Bekhuluma ingane. Bekhuluma abantwana. Sengathi ushebe angakhumbula leli thembi lakhe. Umalanda unganda abantu ababi abazofika ngomoya kaSathane. Ungandi abantu abazohlaka zinsizwa abazohlaka zomama abazohlaka zintombi ngomqomo. Letsizwa ngikhola abantu benkosi yafika yakhipha 1000 rand yayithenga lenkomo yayisithi letsizwa nge-1000 kulungile yamnikeza isithi ngikhola nge-1000 bathi uqinisile wathi nge-1000 asafunda ukuthi ithathe. Wakhipha 2000 ngaphezulu kwawu3000 wayithatha lenko imali wathatha inkomo bayilayisha sasikhona sayidla lapha ugana umkhona eyiphiwe unyazi nge-1000 rand. Ishilo abantu benkosi nathi iqedeka le ndaba. Uma ngiyetsizwa uma ngisithi sabafikile bakubona isidumbu safika isidumbu sahlala esangweni isidumbu mayisuka lensizwa yayisithi ke cha mina besihamba sabuza baba mayifika baba unyazi lwezulu la enelisiwe luthi unyazi ubani loyo uthi baba umkami umasipandane ibaba wonke ngosuku oluthile sagana kahle uthi mntanami uzungakhathazeki ngizokupha amandla ukhanya kabusha uthole umunye wakho. Basho njalo kimi bathi bangakhathazeki yathi ngizokupha umunye wakho. Yathi futhi musana ofuna ukugana uzoyesha uyena imfuna nemfudlana yathi abeduze khona intombi ezangu ngoba yekele ngoba yazazi. Angisho ukuthi mawuhloze kude bese udwathi umthetho angayi kude kanti umkakho ushemba umfihle kude wena bese ukopela kwamthetho watshelwa mina hayi wena. Amen. Yaba abantu benkosi isithi inkosi ungakhathazeki ithi into efuna ukutshela namntanami ithi umkakho umndeni emhlabeni nakwethuna mntanami umhlubukile ithi umkakho ayikho into ozoyenza wakugana phambi kwabantu ithi hamba umngcwabo umkakho ithi kodwa masungcwaba ungisize umngcwabo umuthi iqekelele emathubini nakini ungamngcwabi noyise omkhulu bakho. Ithi ngoba umndeni uhlubukile phila noma engasekho uhlubukile namhlanje abanye bayidethele kodwa babeganile. Bathola bathuke bakhala ngoba uzidethele abantu nkosikazi zomuntu. Wayiganile uthathele ngwayichinga le. Masufika ufuna ukugana uthi bona makoti kanti bona umthethe uthi umtethele abantu makoti. Hayi bantwana benkosi. Besiluleka nje ngoba ushembe wathi abakhandwa abantu bakhe. Bakhandwe ngeqiniso bangakhandwa ngamanga. Uma ngime ngamanga la ushembe uyongibopha. Athi mntana ngibakhohlisele nabantu. Bantwana benkosi sengathi ushembe ngasikhumbula akhumbula abazali bami akhumbula imindeni yakithi bese ukuthi ushembe angikhumbule nami ezulwini ngoba abantu bebecabanga ukuthi masiguqe lapha sekuguqe ingilosi bacabanga ukuthi kuguqa abantu abangcwele ongeke uhlangana naye qhuzuka la ngaphandle bese bethi bangcwele osibani benza kahle hayi nje bakhuluma kanje bangcwele hayi siyancenisana abantu benkosi ukuze indlela kaNkulunkulu sihambe sonke kulo muze sithi ukhanya phezulu ngenyanga sonke singene onekala kathethe okhumbula ukuthi waphimba endleleni yakhe akabuye ulungisa zintombi makhosazana kithi
sengathi ningayiphatha kahle intsha lelibandla nabashiya yomnyazi wezulu. Sengathi ningayiphatha kahle nigcine imbi ntombi ekwazi ukuthi ihleli lapho ohleli khona kodwa igijima iyoqoma uthola ukuthi unendoda yakhe ehleli la niyabuka lokhu upopola kancane nje nangu ubheki uhleli ngaphesheya ukuba asitshela la sinendaba soqhubeka thina uqome nje thempelini lapho uyazi ukuthi le ngilozi elithempeli uyothi ufuna umsebenzi ungawutholi uyothi uthola umuntu uthola igebengu eyifana nawe kanti ushembe uyakusakaza ukusakazela amanyalo owenzayo ngoba uney'ngane ezayo emuva okumele ibuke kuwe ifunde kuwe. Mzali, ingane yakho umizolotsholo uyazi ukuthi ithanda ukuqoma mayisefika umkhwenyana ethi uyayicela ingane usuke ungekho ukucela umuntu uma usuza ukuthi iceliwe ubobiza umkhwenyana uthi umkhwenyana utshelile lokho ukuthi uyaqoma yena ukutshelile Nkosi usenizwile.